Nambah. Nggak nambah, buka mur. Mat! Ya! Lo gini hari masih di ban aja mat lo. Di ban. Nah, kaki lu borok, Mat. Wah, memang orang kalau udah miskin, Mat, penyakit ada dekat. Norak. Kok? Nih, yang begini nih, anak norak nih. Lu yang norak, masa gini hari dengkul sakit. Dengkul mah, Mat, jangan enak. Dengkul mah dipakein daun bawang, dengkul, gituin. Nih yang lagiin sekarang. Lagi apa? Lagiin. Wah, gila. Apa? Ngetren. Ini mah bukan tampak. Nih. Tampang lu, Mat, baju lu aja gubuk hijau kayak blekek. Ijo. Nih, Mat, zaman sekarang mah, Mat, lu umur begini ketinggalan. Ketinggalan, Mat. Lihat, pakai baju lu aja pantas. Lu mainnya di ban, baju lu hijau. Kayak gua dong, belang-belang kayak ulat sanca. Ular sanca. Ular dumung. Mat, gua mah kesian sama nasib lo. Kesian gua sama nasib lu, Mat. Emang kenapa? Tahun berapa ini udah mau tahun 2500. 2500. Dikit lagi tahun 2000. Lu masih main di ban aja sampai kapan lu kena si bleger. Hamburger. Nah, iya. Yo, gitu pinteran tukang bengkel lo. Gue emang gue sengajain supaya lu terusin. Nih mati, lu kalau begini aja kapan ada kemajuan? Sekarang udah semakin canggih. Kalau lu main di ban kapan canggihnya begini? Jadi Paling kagak juga kalau seperti gue nih. Apaan? Mendingan juga mah daripada begini kita. Kalau orang tukang tabol ban paling bisa mat lo ngumpetin baut. Ngumpetin baut yang bolong selobang lo bikin 2 lubang. iya emang bukan. Duit kagak seberapa, dosa lu bikinan banyak. Udah waktu pendek cekak, dosanya banyak. Noraka lo, Mat. Jadi mesti dirobah. Lah robah nasib mah, Mat, bukan pokoknya Tuhan gak merubah kita kalau kita kagak merubah sendiri. Lah kalau lu begini sampai bongkok juga lo. Lu memang udah gak bongkok lagi, pendek terus ya. Saya dong. Udah gak punya nasib lu bisa berubah, Man, kayak gua dong. Biar gua jadi pembantu, sewaktu-waktu gua disuruh ke warung. Paling kagak kenal cebanan. Lah kalau lu paling tinggi, serebai. Serebai. 1000. Paling gede 1000. Oh jadi mesti dirobah nasibnya. Nah, Benar juga kalau itu. makanya kalau gua jadi lu, gua ngadat. Buat apa lu bini belum punya, apa belum punya kerja begini? Belain apa lu? Iya benar. Hiburan kagak ada. Otak lu jadi bentak. Mau ini mah habis nyapu capek nih. Nonton TV. Nonton TV. Hiburan. Jireng keluar. Paling banget habis nambah ban. Masuk ke dapur. Makan tempe. Paling tinggi tempe, makan telur. Kalau kagak telur ayam ngabak selebar kebun, lo kagak kalau gue boleh mungut nggak makan telur. Begitu bener ya. Apaan? Mesti dirobah nasib ya. Makanya. Enggak deh. Enggak. Nambah lagi ban lagi. Makanya gue sakit Gua bosan kesian. jadi. Kenapa lu ngamuk-ngamuk? Apaan, Oma? Ya lu kenapa sepeda dibuangin begini? Kenapa? Bosan jadi orang miskin. Maksud lu? Ini hari pengen jadi orang kaya. Wah, Mamat. Ya, Mat. Pengen jadi orang kaya lu. Orang kaya. Mana mungkin, Mat, bapak lu kecapi pentil. Mak kalau ngomong ngehina, dia ngehina saya dong. Saya laku mau kecapi pentil dong. Bukan begitu. Bagaimana mau orang kaya? Kalau orang kaya, bapaknya duren, itu anaknya duren. Lah bapak lu kecapi bogel. Pengen jadi duren. Lihat badan lu. Kalau orang kaya, Mat, potongannya subur, makmur. Tapi lu kuntet begini. Yang orang kaya bagaimana macamnya? Kagak bisa. Pokoknya pengen jadi orang kaya.
kopinya kagak digituin. Mat. Katakan kopinya kagak main borgol aja. Tangan mesti grapen lu. Lu minum apa sih, Mat? Pengen jadi orang kaya. Minum hari Rebo mabuknya gini hari. Mat. Nah, udah ikat nih. Mat. Ya. Ada bisa. PRT tolong. PRT tangkap PRT. Bapak, tolong Pak. Bapak. Pengen jadi orang kaya. Mamat. Mamat. Nah. Ayo dah lu. Lu mau belagu lu ya. Mat, tolong Pak. Tenang, Li. Tenang aja. Ketutin lu. Ayo lu jangan lu. Gua ketutin lu. Nah. Bentar, Bu. Mat, tolong Pak. Adatku nggak larang. Tapi pintu belakang jangan dibuka lu. Mak, siram mak kalanya nih mak. Siram. Siram mak. Mat, Eling, Mat. Mat. Mat, Eling, Mat. Ini kenapa, Mak? Emang kenapa? Kurang tahu Tuh, dia. tahu-tahu udah ngamuk aja. Apa ini? Mulanya kan dia lagi ngompa ban sepeda orang nyuruh. Kenapa sih, Pak? Ya lu tadi makan cilok mentah lu ya. Ini ngapain nih mulanya? Mulanya lagi ngompa ini, lagi betulin ban. Tahu-tahu datang ngamuk, sepeda dilempar-lemparin. Emang diapain sama ibu ini? Kagak ada apa-apain dia lagi nambel. Nggak diapa-apain, Pak RT. Dia mulanya ngapain nih? Mulanya lagi nambel sepeda, nambel ban. Terus ternyata ngamuk. Ini Mamat. Bilangin pakai tangan apa? Mulanya lagi nambel ban. Terus datang saya di belakang, saya lihat